जोंहा इउपिपिएलनि संबिजितनि बिथोन बायदियै जेफोर कमिटि जिहेतु 3 years टार्म थांनाय 2020 मायथाइयाव दाना लानाय जे एग्जिक्यूटिव कमिटिफोर दंमोन बे सेंट्रल कमिटि जिल्ला कमिटि ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि कमिटि बे एबार टार्म जोबनायखाय गोदान बडि दानायनि हाबाफारि सोलिगासिनो दं। जों बेबायदि गोदान कमिटि दानो थाखाय थांनाय अगस्ट दानावनो पेनेल कमिटिनि लिस्ट हरदोंमोन। बे मते जों सेलेक्ट खालामनानै इतिमধ্যে जिल्ला कमिटि आरो ब्लक कमिटिखौ दाखांबाय आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव प्राइमारि कमिटि दानाय हाबाफारि सोलिबाय थादों। दिनै भैरबकुंड समस्तियाव प्राइमारि कमिटिनि गोदान बडिखौ दानाय जाबाय। बेखौ थांनाय बाराव हरनाय जितु पेनेल लिस्ट बे लिस्टनि सायाव बिथा खालामनानै सेलेक्शन खालामनानै गोदान बडि दानाय जाबाय। आरो दिनै बे दानाय जि बडि बे 3 बोसोरनि थाखाय सोलिगोन। बेनिखायनो जों गोजोननाय मोनदों जे जोंनि कमिटि गोदानाव गोदान गोदान सुबुं सफैबाय। किसुमान पुरानायाबो दं आरो किसुमान हयथ' पुराना जायफोर प्रेसिडेन्ट बा सेक्रेटारि बिथांमोनखौ बिदाय होनाय जाबाय। किन्तु जों बिथांमोनखौ ओरैनो गारनानै दोना। जों बिथांमोनखौ जिहेतु प्राइमारि कमिटियाव बिथांमोना गोबां बोसोर खामानि मावबाय, एक्सपिरियेन्स मोनबाय। बेनिखायनो बिथांमोननि जिखिनि रोंगौथि जिखिनि एक्सपिरियेन्स बेखिनिखौ जों आरो मोजां खामानि बाहायनो थाखायनो हयथ' सोरखौबा ब्लक कमिटिनि बिबान होनाय जागोन, सोरखौबा जिल्ला कमिटियाव बिबान होनाय जागोन बेबायदि होननानै थिग खालामबाय। किन्तु जेफोर दिनै गोदानै सफैबाय बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे गाव गावनि बिबानखौ थिग मथे खामानि मावफुंनो हायो। जोंहा जास्ट ओरैनो मेइन बडिखौल'सो दिनै फोसावनाय जादों। बेखौ फुल बडि दाबावनो गोनां दं। जिहेतु जोंनि मोनफ्रोमबो कमिटिया 21 मेम्बार्स थागोन। दिनै मात्र प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो महाबा भाइस प्रेसिडेन्टखौ महाबा सेक्रेटारि लेभेल खालि जों फ्राय 6 जनसो मेम्बार जों दानाय जादों। जेरै जोंहा टटेल बडि जानांगौबा 21 मेम्बार जानांगोन। बेखिनिखौ जों उनाव दाफुंना लाबावसिगोन। जों आसा खालामदों जे गोदानै बिबान मोननाय सुबुंफ्रा मोजाङै खामानि मावगोन। गोबाङानो एक्सपिरियेन्सखा सिगाङाव मावखानाय बिथांमोनाथ' मावबाय थाखादों, एबारबो मावगोन। आरो जायफ्रा दिनै गोदानै बिबान मोनदों जों आसा खालामदों बिथांमोना थिग मथे खामानि मावगोन आरो जोंनि पार्टिखौ स्ट्रंसिन खालामगोन। जिहेतु जोंहा नेक्स्ट निर्बाचनहालागै बारा गोबाव सम गैलिया, मात्र 8 दानसो हयथ' जों खामानि मावनो सम मोनगोन। आरो बे समनि गेजेराव जों गासैबो खामानिखौ थिग थाक खालामनानै इलेक्सन जाहाथे देरहानो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो जों खावलायदों आरो आसा खालामदों जों बिथांमोना गावनि दायित्वखौ थिग मथे मावलांगोन। ओरैनो दाहालागैथ' फिक्स जायाखै एप्रिलाव जागोन होननानैबो जों बुंनो हाया। किन्तु ओरैनो नियम मथेबा जोंहा डिसेम्बराव जाहैनांगौमोन, खारन लास्ट इलेक्सना डिसेम्बर मासाव जादों। किन्तु जोंहा आसाम एसेम्ब्लिया जिहेतु एप्रिल 2026 एप्रिलाव जागोन। बेनिखायनो जों जुदि डिसेम्बर बिसायख'थि खुङो अब्लालाय डिसेम्बरनिफ्राय एप्रिलहालागै गेजेराव खोब खम गेप्स थागोन। बेनिखायनो आं सान्दों जे माबाया स्टेट गभर्नमेन्टआ हयथ' जोंनि निर्बाचननि सायाव आवगायनो हागौ। आरो जों आसा खालामदों अन्तत' सेप्तेम्बर बा अक्ट'बरसोआव जोंनि नेक्स्ट इलेक्सना नैबे 2025नि सेप्तेम्बर नङाबा अक्ट'बरसोआव इलेक्सन जाहैगोन। बेनिखायनो जोंहा मात्र आखायाव खोब बारा 8 मास বা 7 মাসল'सो जों खामानि मावनो मोनगोन। প্রথমে আপোনালোকক নিউজ চেনেলক মই ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এজ এ ভৈৰৱকুণ্ড ব্লক কমিটিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হিচাপে তো আজি বিগত 2 মাহ আগত সমূহ 40টা ব্লকৰে পেনেলিষ্ট চেণ্ট্ৰেল কমিটিলৈ গৈছিল আৰু প্ৰত্যেক প্ৰাইমাৰী পেনেলিষ্ট চেণ্ট্ৰেললৈ গৈছিল যে এটা পূৰ্ণাংগ কমিটি গঠনৰ কাৰণে। কিন্তু এটা কমিটিৰ যিবিলাক কমিটিৰ 3 বছৰীয়া কাৰ্যকাল থাকে, যে বিগত আমাৰ 3 বছৰ কাৰ্যকাল শেষ কৰি পেনেলিষ্টত যোৱা হৈছিল। তো আজি চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে যি পেনেলিষ্ট পঠাইছে এই পেনেলৰ মৰ্মে যি আজি নতুন কমিটি গঠন হৈছে, ইয়াত ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিৰ 12টা যি প্ৰাইমাৰী আছে 12টা প্ৰাইমাৰীৰ প্ৰেচিডেণ্ট, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আৰু জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যি পেনেলিষ্ট আহি পাইছে, এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি ব্লক কমিটি হৈ ঘোষণা কৰা হ'ল। তো মই ভাবোঁ এটা নতুন কমিটি গঠন হৈছে, মানুহে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰিব। এতিয়া চেণ্ট্ৰেল কমিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ যি এটা পৰ্যবেক্ষণত যি গ্ৰাছ লেভেলত যি পৰ্যবেক্ষণ কৰি তেখেতসকলে যি এটা কমিটি গঠন কৰিছে, তো মই ভাবিছোঁ সঁচাকৈ এই কমিটিখন সক্ৰিয় হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী দিনত তেখেতসকলে ভালকৈ কাম কৰিব। আৰু সকলোকে মই যি 12টা প্ৰাইমাৰীৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটাৰী দুটা যি এটা পেনেলিষ্টৰ ঘোষণা কৰা হ'ল, সকলোকে মই কিবা স্বাগতম জনাইছোঁ।
আদৰণি জনাইছোঁ যে আমি সকলোৱে একজোটতাৰে ভাতৃত্ববোধেৰে আৰু ঐক্যবদ্ধতে আমি কাম কৰি যাম আৰু এই ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত অহা 25ত যি ইলেকশ্যন আছে এই 25ৰ ইলেকশ্যনত বিপুল ভোটত আমি জয়যুক্ত কৰাম এইটো আমাৰ আশা আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য যিটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পেনেল লিষ্টত পদক লৈ সলনি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব নাই এটা কথা যি পদক লৈ খাল সলনি হ'বই কি এটা প্ৰেচিডেণ্ট যে 6 বছৰ 3 বছৰ কাৰ্যকাল শেষ হৈছে আকৌ 3 বছৰতে হ'ব এইটোও নহয় যে সকলো পদবীবিলাক খাল সলনি হ'ব যিবিলাক কাম কাজৰ লৈ যিবিলাক অলপ ইনএক্টিভ আছিল বা যিবিলাকে যি হিচাপে চেণ্ট্ৰেল কমিটি বা জিলা সমিতিয়ে যি হিচাপে ভাবিছিল সেই হিচাপে কাম কৰা হোৱা নাই নেকি যি গ্ৰাছ লেভেলত যি পৰ্যবেক্ষণ পঠাইছিল এটা চেণ্ট্ৰেল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিয়ে সেই পৰ্যবেক্ষণৰ মৰ্মে যিবিলাক এক্টিভ আছে এতিয়া তেখেতসকলক লোৱা আহিছে মই ভাবিছোঁ যে সেইসকল যি কমিটিয়ে যে অনা পৰৱৰ্তী দিনত ভালকৈ কাম কৰিব থেংক ইউ